O te fasilatu wa to mtaria nei tol manga fono au fetu la fono. E fatati ese tato tol manga mo malolonga lo sa no tal futau le fionga le. Sui te fono tau salanga sui maru. O tapala o fionga falalo fa o ino la sa no tal futau. Aftai lau fionga le fonga talai. Mon voile ngangol faftai ya ile official fono mo le ten ngasua. Salot yai wo mo foi tonu o se fa mal au fa o ia tatu ngaluenga o te tele fa lalo tau te malolo o lo fanga soloa ia li potiale komiti tau sa fa ali nis ele fo tau ku mo fa tuanga sila ele fi ngal mistam tanga luenga il fa le yo la nga iluma ine oni me o langa sa o mai lipoti ia a o me tau ona pa mau lalo ia matala noa ai nali a wala mfai ona fa le le ngaluenga le o nanga tanga luenga ia i manatu fina ngalo fa ali ne yaso o me price control le wo ia ia e pe ona te leo fina ngalo tau tu fa mai price control no tau soi fuanga ia tau loa te foi sa fatulta to la fonule o le price commission protection commission le ia la to ia sila I mo meo competition ole tato tu la fono na ave se ai le price control na ave se le board price control board sai ai fai loa fa tau va ia fingo fa tau ngai tongo le tato no so fingo foi le ia e umai fo mene the idea was e umai fo ia fa tau vanga nei benefit ale ia le customer the consumer awa le la pa tau va vanga le alu lalo ia maulalo ale tau la tau lo e peta iane ia e le I matua tino mai tulanga le ma le taimila o le safety emergency le sai ai il taimel covid in to a mai tonu ia le price control e sila I meo o le tau mafa o me fa ia so uma ke lana na to fa tu la mai ai wa ia lava le vai ngola lo tu la fono ia me fa ia e komisi le on to introduce mild price control ia pe a sisile se tulanga o tanto e mai ton pa fai le o manino mai ia se fa tau vanga o fai ia o mau foi ia fa le loa tulanga foi le o kolut ia mau seti alta o la to loa ia ona mau ile le na o le ila se tau pai o ila ia o tu wai lunga ia na la sa to o mai tonu price control o tele o mau to no ala o fa ngal terminate po tu mau ape na le lua e tau sanga na fa yai ia le fo to bes ai ta tu to yo ai la lole o le commission la e se tamali o se loia sinia lava la oi e apa o Vanuatu se lana foi e la vea ila ma sui to lua tu nei le vea ma le regulator le pulvato e fainga o lato ngaluenga lea ia pia o le ia ila ia sui na tato e pena fo ele e lo ia lea fai ama fai ia review fo e po pe tau na fa o pia ia sui nei ia auto va atu ia pia na tasi al sui o fa malolo ai atu fo ele si ia sui o tato tonu tom OSH occupational health and safety io e non fanno no lo tele na le ai di mai I to tonu o tanga luenga mal malo le a fie I tonu e vai malo vai ia il tato tonu le mene o safety occupational health and safety e foi io dai fiu le me tasi altai mi e o ato isi ati singa pa voi lola o ato fai mo meu prices voi
o ai la sili o ai fai faalinga fai le price king ona atu le o le lei mai o se vai o pulo o a uma mea ai uma la foi então fa pepe a foi le ra dia di mai i asisinga ia le na fadia ai as fa no me vongai o fonga le mista ia o le ngaluenga la vale ngaluenga ale matanga luenga le vai nga le os ngai si le fia ia to anga ia fai pea lava o me foi o fasalanga i o tau na fai foi le si li poti tu watu le recommendation fai lo fasala lo malis fasala ia lato company matanga le ngal malo fai lo ni ai o me ala ale fai o le me ale na le o fai le warning ale o si sila waru runga ia tulanga fo ngalwanga walu fo ilunga le danger le la matia so fu to e sa no o el tise a tobia a fale tonu ila ia tulanga na e company ia wa mau le anga mau o fa fa ngalwanga tanga mai fa tasi le fa fitau tu le mai no fiong mo fo fitalai ya ma dia ro fonga na lewa i fasula noi le suio ona manu merlua tai ele mtau pule o le occupational health and safety le sauta u fo o le mea e tau e fautu nai le mtanga luenga ia fa tau ma ve fo fa mafa o mo le screening process le e mo tato tangata foi e atunu mau lato mai fafu o le mai nga lo sa mo ma ve mo permita fa nga luenga o mai la nga lu e tono compania ile ia ai mo wa e tau sanga teni ia wa ngase se tasio la toni mai fafu ia tale ia batu fal shakil fal mai e mo wal fa mai ole fat vai o TP o le winga la tala le sa ma fo no tala no ile health and safety le fal fainga lu o le screening la fai o ia tunu e mai e tawon fa ma fa tawaina le ngata na tanu mai samo to fai fo screening samo nei wa o le case na lento la mai tau sanga teni ia wa tanu mai ia tangata le mai faf nga luwe ia le wa sa ngaru luwe fa tasi tangata e company samoni ele mo mai tangata e ngaru luwe tono company ia le la sa ia nga luwe ai ia mai ia matul fal mai ia mo wa ia le fa mai na ele wala sa fai masiaki o nai tangata ia tangata nu o tatu e sa ngaru lue fatasi po a fia foi malato ia ia fa ftai le tua fa tu la siaki le ia fia a screening le foi le ia fia manga itonu mele o le occupational health and safety ia va pe foi la le screening o mo anga va am fa ilonga mai faf tangata ia mai ngaru lue sa mo nei pe mi te fai ngā luenga e leo pōbala le ile vat foi masarpe au nau tāle ni wes le ile sa ngā lue foi se tasi tangata za fai ngā ongai ia e sua le wha maunia na tu spasi sau mai e va pe foi la tau taunga screen leo la tau scribner records la tau ia mai faf wa ia mai nei ia tupua si whaarwe lave mwha fitaudi ia to sa idia tu no mai ia la foi ia la to foi morianga ma tu langa sa fa sala ina ia tu la ia pe le tu langa la wa fiona tai committee ia fi aven fa ma fa de tu langa le screening process tai ia tu le mesu fa la tolo o fiona pe na uta ua asta ia committee ile o mengole o le ripoti le ntu ina mai mtua nga lava pa a fai o tatu i Palemene ai le fai i fufuanga o le fa pasene le
ma se lawa ona sultolu ia falfengaluenga ele o meeting ele comply. That's a very serious. E mo koa i onga offense le i. A mana tua e fionga ia olo ka yu mai koa. Ska miki fuinga nga o vai langa pou. Pou. A pa u mai lunga. A ma koa koe ki kilo wale pou vai den mga ngaluenga i se e vai mamia. A wa e se va koskoso. O la ilunga. Wa fungia vai. E lese me mfai. A pa u mai lunga al pou mkwa iki lima sulu mikar pou. A mea la ngā leanga ma fōn whao mawhai kei miho mā kou, ngai si le whia le whionga ni musika. Mōre safety. E ko kele ngai ka haka ia mā liu lai ki isi ia, mea ia wari ka wale. E ka wali au ka whai aile o mebi tu sile na ona. O le whai meli me tanga luenga, e le o lava ngak whinga luenga. Le sau i lako lisi o lako challenges. I le inga ka ngā waai suosuangi, waanga ia. A le whai meli tale ni malo, o le vang set up ni malo le, Health and Occupation Safety Committee. Now, if you else le fesa, fale mai. Ia, kelim ka ngaluenga malo le, Rosilila, o le ACC, le health, fesa, fela o ye committee. Na sila ko ngaluenga ofai. Ia, on fale le. Ya, mole fa sa na tema lo suite de. Tu la mesu fa la lili no me. Pe o le tulanga le lo fengai. Pe fo nta o ni sui. Le sili tu ta o. E le tulanga pe ona insa ta o fo le la un. Se vo le telo soi fo ma wai. Ya. O le tu e la mai ta. E le lava ia i la to e to mai fa pito. E le vai wai pe pa wale tulanga le e le vai ta o tato first aid le olo fai Red Cross au isi uma training o tanga o tomai whapitoa e le training o le OHNS certificate 1, 2, 3, 4 e o i lantou i e minister ina ma whatino ina ngā luenga tono mta ngā luenga mtulonga pena ia e o vilei training teitasi e mol whatino ngā luenga i masiaki ia pe o le vaenga le o mautu mai o tele con galate fai a walam con galate uma construction o lo ia te tongi arrangements te tongi vai ngane fa te o lua ma tona vai tu langa o tato o traffic management le sila vai nga me sala wala le toya ma tui fala lili wa ma tona ia o vai nga mai o le OHNS I tu langa la pe ta ila o le monitoring la ia o lo tu le vaole o le LTA e ona ngalo ia male MCO ia lo va il tu la fono pe le nganga le e se uma industry mo la to requirements ia ile tu langa to safety ia pe united tauna to otoiranga tu ia le fatinongo o le monitoring ale la nganga falo tu le mesu sa fata no matas no fiongale fo vitala ia sa ta o ho nei tu malo ile sangle mu ai o la mai tawe o le na fatala o te va ia committee le asi ai il te le tem il la to mele o sangle mu fatfengalo ai o te tau mai tau e te amai roa ia le tanga luenga ia sisinga I company ma fatfengalo ia te langona ia fatamala ia nga luenga le tu poi fa vela o alena si voile le na maliu me o fenga molia Christmas ia ele ese te mitele ole tanga luenga e tutu mata tu ia sa ngalemu o te ro mta fa to na ia tanga ta ia nga luenga na fa lo tu melo fiong suite de fond pa o sa no pa tai si malusa adela to na tu ise na wala fa ula ver ta wo ma ia tau tuanga nei tau ngā fo iele sui tai meo o screening ya screening o tūlanga fo ia po mo I pelo mei o mai malato au le os le e mafuri aile ia le lipoti ia le occupational health and safety physical safety ma ne la fina lo falia tonu tu manatu fo il tangalu ele fo nei mea ele fo ai o le tu ipea pe
pe no ve as pa yo o te me tau lo fa sala le tanga luenga fa sala le company o le menga tau fai o ai a tatu o ya fa pe ya se le ona fa o mali o mai se ya fai fo le wa e ia le committee le os committee le ia le vanga le fa lo wat ia pe o te mea o mai fo le tilo i me ia safe fai le environment but o le taimi la nga luenga e a tonu o se taimi o me fai landu e to fo al foloa mal tangata lea o le officer o ia la na luenga so uma ia mauti noa o lo saunga le mulu tangata fai ngaluenga ele na floa o tangata la na e fa so ta ia tu tanga luenga le ia mai li poti po a mai le ia le to vaenga longa fia ia aso uma la ngaluenga na part of a job or his job ele va pe ese son do tong ele fa ngaluenga ele ngaluenga this is part of olanga personal community service na atonu mo tulanga va pena na fo ngal mixtam tanga luenga mo taung ta tu tilo yai ya fa to ina fika si ele usau ya sa fsiningi fo e sui malu i le tau e le tangtate leo o meo o furniture al matanga luenga e no tau tiro tu i ya ne yo eleva pena furniture me ia na fatau ele vei fo ima computers ma tulanga va pena ia ono le tau me o yai ne ele tau na pe ona on fali mai e se la ruon ia sulima ia o mena sa fatawai ele na o kesi o ele o tauna fa fo ia le refurbish le officer o le vale to yese officer ia upgrade ia furniture mo equipment o computers me fa pena tulanga na ele va pena online phone fa tau o tu tatele le o le officer toa so atitilo la ele tau mo tau me le I think that's a reasonable cost for a whole office. Ole revised, ole restricted, male reserve list. Yeah, money lava. Never na pamtalatu tsungai. Se otangata isel fai me pio mo ia. Tau man matanga luenga. E fiu tuli. O tulanga wo iai. Ole lava ta tia le ia tatu reserve list mo tanga samo e nga fo restricted list e sa na fa list tanga ta ia tulanga le wo ia o sa tanga ta mai o no fo manten samo ia po sa fa paanga ma samo le listala company ia na rulo le ia la to ai ngai fa ia fe ai ran de tanga mai fa fo ia o me na tau lava ona matala ia il tato tatum tanga luenga ko inspectors ia wo iai sila i awala le moni mala awala pi o fai foi tangat sa no fo mal ten sa mo te ale wa entitled i me ia la lo reserve list male restricted list le ala wo iai le committee le joint joint action employment o la tona o le wa la tu teacher na o le sila i me umane fa le ton pe o company le o mai fai le taulia te o le faia ya o le review o tato reserve o tato restricted list me umala fa pena le o ia le vaenga le what they call or the chase joint action for compliance and enforcement right na ya le fa tu le va ngale ya o la ku tanga le ngala na tilo me uma nei le i tangata nei fo yen mele ole mai yo tangata mai fa ngalo nga ia foreign persons. We've the proper documentation that the way and fa ngalo ia mai sia va nga umai le o ele
le action group le tonu le a PTTI a fafitai lo tu le mai citizen by investment ia o le mesa fa lu su fitu e mai tanga to tongi la to tu pe fa o la de va certain amount ia ma to tongi ia ia tupe e mai ai na to mala to ainga te le ala tu sa tam foi vole o mai tanga tai pa tu business te tele a fai lava o tanga tai lava na tupe la le tele o tupe nei e mana o mie sau faali ma sau e show langa capital e ma pase se mai le lon ainga tupe e o mai ai tanga ta foi le pe le stala the belief was e sau tanga tai te le tupe sau fa pete yane ya pe wa vea ia requirements na ia ma me wa put off ia investors net o talal na o faisi tele o afo o requirements e fai ia mo o le size of that no ia pe mo foi business e fa wa wai ia tu langa le lauta fi ale foi la o ilo terminate ia le el dato a scheme le na o le citizen by investment o le sautanga te failan investment nei and mo le on seni after certain time ia ai o ele work plan tu langa na ia the cost of living ia atonu ele ase si ele o lo natural ele se me foi patino le MCO tonu o le accumulation of a lot of things tonu mai ai le tau o le tu no fata tamo fai ai fenga uma ina ia fai tial gato dependent i tolone ia e pangale o tatu tanga tala ia na o fa tau ia loi ia le sau ale o ia foi assim então tá mo tatu uma ele o va pera ole pale tonu ole on tanga venga o le MCO le tupu tu langa na te lea me wai tu role o loi tei a mata mai tei li o mai le lo na mata na pio lapu le tau tu o lungo o tata ya ai wata tau fatau ya o standards of food stuff ta ue tu ia ne petrol station fi atu no le wa fa mariina le sui o le la au le tip stick ia o me na fa tin tono il matanga venga o customs lo e foi la to tariff meu pensin ma pena apprenticeship scheme yo le la fa wow le fa wow le situ lang wa pe we le si vai nga e lu ngatu lo me sai ai wo tau si i lunga le level de wa tau o level so ile fa nga yo le scheme nei ya atonu o le lava e foi ele committee o le apprenticeship committee ia la tunga sila i le nita ale atunu ia mafa foi ai ia o onga nei awa ia mit ia mana onga o company ia malta atunu ia o ina tunga atunu le foi e ngai tanga ia silane ele o stemi to vai po ni sto mai wa i to mai na sa fa popo o fa ta sanga ta wai na sa ko fa popo ia po to na mi ni simea o le vanga le apprentice fo le wo ia ia o le on so le structurally le o matau tata o se ta si sui mene o tato ulu matulanga va pena ia o mea na mia me te tawon tato encouraging ia local bodies ia wai ia te mawainga o le whisky la tau sa le ia ia wa to no foi le tanga luanga sa faia le sauce ia te haufi mo nei tai ne la wole to yense whisky ia o le ulu flower ia o si la ia le vanga le ka o le codex si wala to se tinga standards o mo food standards mo tino lo set tato uluma mo Fonotaga bafa fo ele la tunu malalang ia tunu ina e mai fatana
o le RSE scheme ia na pensila fia le wai lalo le tangaluanga o tupe le fai ngo o le LEAP o le Labour Export and Employment Program le wa foi le tangaluanga tupe terminate ia lo fio e pia o da donna o disi bo ia o me a tele a lunga ti do lista ia fa nga awale nga i lumo ta tuntanga lo a me ai tau ia o mbala report fa tele la o fio nga le le fa ma wa ma tua fa mo ina le mo te sa longa la o fio nga su te fono ma loa ia fa tai ia tu le me la o fio nga minsta te lo le wa te le na ta ole su telefono tele rum ta op ma lo fastai lo fionga fo talai mo so mato av no au tele fo lau le si o matangi e fa tu tila lo vai staff so le au o pa ia sa ngata sa mo o la tu o mo na tofi mo no fa tini le u o le tolonga mo o tapui i tapa i tapu afa nua sa o tu pua tausi malawa e tu mau o te manatu o le maua o wa ato na le nei o le mea o te whaia o lo wha ngalo i mea wa tua nai o ta mo e puno wai mo le lumanai na o fionga le whongwhitalai e fio la o fionga ile ta mai tai pāli mia le sui pāli mia mal kabinet e fio atu ale fionga ile tai o le tua ngai ma le sui tai e a sui mal uma o le Palemene lau tō whai lo tusi o le fono, a fio wha ulunga mtanga luenga, ma wha lapu tonga tu ma oti, wha tulou, wha whonga tāpua i tai o, so se ka le sia i whata whai taulanga, i samo nei matunu e mamao, lau tāpua inga, i ta mama tina matutua o lo whai e whaiva ta talom wha no manu o wa se manuia o lau Palemene, ma Samoa. E tāpua inga Samoa o poto, o whaavanoa tō teimi tāua i a wāle Fonotaga sio tātou atu nuu mālo whaftai tau tuanga whaamalosi tua lalo ma le whauwhautua i a whaawau pēa. Ia pēa na sira fia o le tele o vaenga na whapēnāna tali atuai le fionga i le sui tei fonu wa tele na mai ai vaenga na pēa na tāua na o na toi whaupopo ina i nisi o vaenga ele yo ele sa unanga le fionga ile sui tai fono o tele o vaenga pe na sa no ai le fionga le sui tai fono meo o tar sanga i meta business o lo mata i tu per mitanga luanga tulanga le meo trademarks ya o le wa tu le va noi tangata sa mo e restala ya la tu man o nei vaenga o le tulanga i le price control le na sa no ai le fionga ile sui tai fono ia o lo review terminate o lo review terminate ona sa mai ar tau sanga talwai ia te semale ia ona fa to a fa o mai le cabinet amos fa maninga o tulanga ile i tato o le silsila i le meio o tōru surono kampani o lo whainga lue ngai tangata mai fafo o lo au sia tūlanga o lo tarsanga mai ai mō pe mita ua mō mia te tau e tai ma whai pisinisi tangata mai fafo ona o winga le pūlea o le fasili o tupe mtanga luenga e se lau baris fulu lena sau no ai le fionga ia i le sui tai fono ia o leana toi whafou bai a mea whale o le tatou ofisa o le tūlanga peo na tatou o mai le i tatou citizen by investment o lo whaine i eitu e suenga le tūla fono e whawhaingo fia iun tal sanga mai tangata mai fafo
o le tūlanga pe ona e leo mai ar tūlanga lena saunoa iaia le fionga taitaifono tūlanga na langa e le sui mai sa fata o le tūlanga i le ia nā pe ona uma mai a foina tali atu ia le vaenga leo tātou vaenga ia mai tātou tangata whainga ruenga ia e ia o tātou tūlanga ia tātou tuitia le o tau ave le pokalame lea o lea ufa popo o pokalame lea o apprenticeship si trades o lea ua iwa ia tuitia wa iai ua lea o toe ono a lea ua iwa lalo o pokalame o tau o loa pe ona ia o lea la tau mwhai e whaatau nuvaenga uma pe ona au mai e tāu sanga vai maungatasi pe a mai au na whaatino na whaapenana awatu pe whai loa pe ona tāu sanga mai ai o tātou o mohoina watu saunoanga le fionga se tai fono i tūlanga o tātou whisky ma le paua o lea e le o iai ni investors o le o iai ni incentives mo pisinisi sa moa e fai pisinisi mai whaamawina e le swas i le matanga luenga whaatoanga mwhainga whaiva ia tā sanga pe ona tuina mai o le tele o isi la enga pe ona whapenana fsiringia o lo whapenana o whaamawina e le tātou ofisa o le tele o whautuanga ia o le whapena foi ona tiltilo iai e mo le anga i luma ma se lelei o le tātou matanga luenga ma le whautuanga mulumuli o le fionga i le taitai o le tuangai ma lo whaafitai e o te iloa le saunanga le ala wa fionga ia o le tūlanga lea i le tātou tau mesina o lea e ai sia u whaatalanga titi ala wa fionga ia whaide tūlanga lea pene tā ua i tātou investors fo ia na o mai mai whafo i le tau mesina ia e morisira fia o le tele au lea salo o paula fionga tai o le tuangai o le tele o investors ia na o mai sa ia isi tama foi sa whapenana nga lua i le ofisa e sa ia whaatulanga ina so se investor so se tonisia e fio mai investing lato se le nine e mua front up se la wa fe luma ia ona fatal nola ia o le au fa ia la le tele o company no mai ele fa manu ina ia le au fa fo na ta se la wa fe na mo tato malo mai tau tua le tama lo ia mai tonu vai ala ia o fa langi lan fo launga ia ta sinna va enga e ni pa ule ai na sa tele la fo ile so sani ile tamo fa inga so tato atinai ia fa umale fa mtalanga mori fa malo ma fa tai tele ia fionga i minsta fa penana nga lulu mai tato li poti mua ia fa penana tato li poti lo lua ia mori foi fa malo ma fa tai tele la fionga le li pule ma la fa inga luenga tu sol o li poti malo nga lulu ia ile tau fa manuia le tua mo wa pe ia manatu le le wa tau toina sio tato wat no le malo tato komiti fa malo nga lulu fa fitai mo tato lipoti fa malo hoi fa fitai mo e sa fa penana sau noa ia wale fia mal malama i vaenga ta itasi pe na tu inatu vai lo mato fam talanga ia anga le mai le tu la ofionga fon fitalai te malo tato Palemene fa fitai mo la no alo ba fitai sau no lo ofionga mesta ia mo le pa mama mai na fo nisio ta salanga langai sau longa sui maru ia tonu le wa pa fonga pe mauta ia ma fo inisio ta upsa langa pa tai fo le su telefono mal comiti ia il telefono la tu sawa wal neli poti o te tapalo fonga le su telefono mo la fole de poti Tatela u fionga
malulu la ai le patuina la fo fia paloina fo le fafstain tanga luenga lau tonga le dipule e fa pela wa aftai mo li poti matanga fie ia mala au ili wa polisia nei ia a me se foi tato fa tal nanga I teimin tau fa eli poti fa malol nga lue lau vianga talai au te fa tu le lafo ina ia fa maniel fonawal li poti e lua ale nei komiti e pei ona ile nei Momua pe Palemene lo tolu lo fa numero todos fulu malelua pe Palemene lo fa lo lima numero todos malua alla folia la fiong Kalua ele sui o no ama numero tasi ya sui fa sal anga numero lua sili por fa maunia lafo e fina ngalo esa no mani yoe au ese le ai o manu malo le yoe tu le melo fiong amista mole la foltani malo Lau fionga il fon fitalai o te whātou le lafo, I e whamaunia il fono au, tali e le malo I whautuanga ar komiti o le vaenga tau te mau ainga. Kalua e mistao se sio manga mistao sotainga mistao whatuanga sili pula whamaunia lafo e fina ngalo e sao no mani yoe au ese le ai ua manu malo le yoe Fitu pe Palemene lo toru lo fa no me se la fa sutasi I poter komiti vaenga tau va fera I pe Palemene lo toru lo fa numero 11 valu I poter fa tosanga fa la tonga fa vai tau fa tunga o sa mo tosanga fa tupe lo toru Fitu putasi pe Palemene lo fa lo lima numero 5 Tari al malo pe Palemene lo toru lo fa numero se la fa sumaltasi tu le melo fionga ile te telefono komiti va tau va ferai Pastai lau fionga le frontalai, malo lau vale. Pastai foi il tato ngaluenga, foi le msai nei mauta. Ia mo turai atu ma le whalo le tele, whātu le lafo, ina ia whautangia le whono au, tu la fono li poter komiti o le vaenga tau le whawhelo ai, lo tuina atuai ma sa I ringa, ia ma whautuanga mai ngā whono, lafo le alofianga ma whawhelo. Kalua e sui o ana matoru o ana alofi toru pa pe foi fale alili numero lua o ia ana alofi numero momua ma ana alofi numero toru pa malo lua tu siri por fa monia lafo o e fina ngalo esa no mane yoe au ese le ai o manu malo le yoe tu le mero pe mo tamatai par mia mone Lau fionga I le whangwhitalai, o te tūla I atu e suitunanga I le fionga I le minsta, le fionga I a manasi. O lo to e sea ona onisi o tuatuangia le marufia, o te tūla I atu e atu lafo. Ina ia whautangia le whono au, tali al malo I whautuanga al komiti o le vaenga tau le vāwhianoa. Alua ele sui Palemene minsta o tupe si pula fa maunia lafo o e fina ngalo esa no mane yoe au ese le ai ua manu malo le yoe ia le ua fautangia il fono au li poti male tali le tato malo ia la none sta se sui fia sa no le tato li poti ia tulai mai le sui to mai o ala to sifo ia aftai mo lo macho wa noa fai foi se manacho ni usunga fono li poti ia al fala po tonga fa vai tau fatunga o te manatua li poti e luale fala po tonga nei ile tau sanga wa mambai sa tele lava tato manatu ia mafela fola fo inga sa fa ali ai ona o le fesili sa tula ipea o fele me fata ua sa fata ua fo ile I fola sanga ia ai me se foi lo sui ia fa fo loa
o soifua o e wa afia i nei whaamai. Ia awa ia so lato le whaafualoaina o lato soifua awa le whaatasi pia manai o lato ainga petai ia sa ese ia manatu whaalia ia fo ese manatu tāua sa whaalia e te tau ana tātou o tonu ai le pongai polea o le mea e mafua ai wala na uta ua ia tūlanga la wa fionga le Fonotaga ona e tāua whautuanga ale komiti o le whalapatonga foi nei sa ilalo le komiti tupe i le pae inga taluai e iei foi la so mātou malama anga i il tūlanga lea ma o mātou whautuanga foi aia sa whai ai peitai o lea ua mai tau atu e le aia ma se tau whaititia mai le lua fesfululua i le sfulfitu o ngase sa iei ia lewa lua fesfululua si itia i lunga a ole a fianga pito tele le paseni le mafuai ono le suka le fitu sfuluiva paseni awa mai tau fo i li poti fatau sanga e tolu sfulu ono pol kalame fa ala wiloa ale tato fa ala putusonga ile tau mawhai ale tu ititia le fa mai ai fai atu i lunga le TV ma le tio o le ala leo lo tūlai lau fionga tamai tai Palemene o leo te mai tau wina o whautuanga hanei tausanga uma ai peitai ele aise suinga aise a ele lava leo whainga luenga o le mea moni alna o le NKF te tonu ala tau matawhai o tonga fitia le a whai lewa lua se lau sulu luanga se ngase ma tolu su whai tua sivi ia e halu whaasa ua tolo la tau taimi i le tonga fitinga le ala ua mai i al whautuanga una i fono whaamai le fo salutali e matua lango ina ma whaatonu ina le whaala kututonga ma le matanga luenga le soifua malolo ina i atu ina le lango e tu whaatasia i whainga whaamai o sa utu ua laloa la ua fionga le minsta ia ma le kapeneta ai ape a whaalu sa tatou tupe fai se au whainga luenga patinoa i le awareness o le whawhita uli lea focus ala tau leo i tua i fono whaamai e whailanga luenga lea awa le ese taimi o le whaala potonga lea e fai e o foi so fo malolo ina o lai tu titia le fa ngaluenga e le ai foi so la tu taimi e o mai ese ta mo fai ta to ta o pule o tal no ina so le fo e le si organization le e le meti i tu ainga fa la potonga le na le e mana o mia ta to fa nga mai mana fa la potonga e o mai e fai por kalame ia o leo i tua i fono whaavai e fai awa onga ma whaalau tele atu watu tonu o leo ngā o le whaalau putonga nā la tau te tau mo fai e tā ofi ia le mai suka a o le iyo o atu i le nofoa o stage 1 a ngā i le stage 4 la tau mo tā whai oi ia o sa o whaaololo ma au atu le nā ona wo mai tawina lava i lo sui o fautuanga hanei tau sanga uma a o lo si tia le woi i na o 10 miliona ia le tupe avel tato fala putonga ona o lo tato nau ma lo tato wa lo lofa ia fa fu lo so i fu o e wa mau ngase ai te tau ona fo mai tua le la avel fono fa vai ai te tau lava ona yese au fainga luenga patino la tau te una ia le mea le awareness ma tau ma fai e whaatino le tuiti o wha mai e alai por kalame ia o se tua lalo le na ale ni sui spono la wafionga le Fonotaga ia mania tato Fonotaga tai mole whaasoa e wafo le nei whalaputonga tau le tunu ia lau none stasi sui ia turai mai sui tu mai tai o le pata i tupa i lalo ia whaftai lau a fionga mule awa noa
ia mo le fa'asaoina o le tatou taimi ia o le a fa'a al sa'ololo se manatu e tusai fo'i ma le tatou lafu o le ma le tatou mataupu o lo talanoaina ia mo le silafia ia pe ona sauno fo'i le afioga le faipule ua mavae atu nei i mafua'aga o lo'o fa'ateteleina ai le fatuga'o ma le o le masine fa'amamā le toto ia mo le silafia ai le fautuaga le lona lua fa'amolemole lo tafia fai ai se manatu le fautuaga ia silasila le malo i le toe ave o le fa'amamafa i polokalame fa'alau iloa ma fa'asalalau a'afiaga o lelē tausia lelei o le soifua malōlōina pe a tagafia i mea ai ma taumafa ia o lē ua mai le talia i le ua silasila latou i le fuafuaina tatau o taumafa e auina mai i Samoa ia mo le silafia pea o le o iai ase suiga i mea ia o tatou taumafa ia auina mai fafo o le mamoe o le pipi o lo'o fa'ateteleina lava le auina mai fafo i le o iai se suiga i la lea tulaga ae mo le o so manatu po le a lava le taumafai o le soifua malōlōina o le a foi le taumafai a le ofisa o fatuga'o e tineia lea ae a le fa'atāua le tagata lona soifua malōlōina i leai ma se aoga o taumafaiga ia pe le fai mai le afioga le atua o lou tino o le malumalu lea o le atua e tele mana'o e ave ese se sivaega o lou tino talu ai lou fa'atamala ma lou lē tausisia i tulafono ia e pei ona tu'uina mai o lea e tu'uina atu ai pei le tatou tono tatou palemene pe foi on ta'ua sa ia i foi le taimi muamua sa manai ia tatou taumafa pe ona tatou iai le amataga maiga foi talanoaina o le fa'amai ia e pei leo tatou toe fo'i ia i taumafa mamafa ma atili ai ona fa'atupulia le tatou suka ia ma le toto maualuga ia e lea e avatu ai se fautuaga ia ma se tu'ualalo i tatou atu nu'u foi lo'o fa'afogafoga mai ina ia tatou fa'atāua lo tatou tagata fa'atāua e alofa oe ia te oe ia e alofa i lou aiga ia umi lua mafutaga ma lau fanau ia tatou taumafai tatou te usita'i i tulafono ma tatou tausia o tatou soifua malōlōina ia pau lea se manatu o lenei sui ia fa'amalumia tele le atua lenei afiafi alo tai mo fautuaga mo le soifua malōlōina ia maloa fa'atai tulai mai sui fa'afagasela ia fa'afetai mo le matou avanoa tusai foi o se manatu foi e fai foi lea le poti tāua ia e mai se lava o le tulaga i le tausia o le soifua malōlōina atonu o le ua mae ona saunoa nisi sui te mai tau fo'i sui e ua sausaunoa sui lava o le matou komiti o tupe ae fa'alua na matou aga'i i uta i le ofisa lea po le vaega lea o le NKF ia o le o'o mai lava o lea vaega i matou komiti ia ma matou tau e fiemoso matou avanoa i uta i le falema'i ia ma matou atu e su e matou ia o le agaga fiafia e tele aina le atonis ae pau o le mena nai lape nai ai pei foi le ao na su e atua o tau ovailuga ia na pe fa'atolu ona toe omi le ia ma toe pe mana'o foi lelei alu i lalo ia e foi e afia ai le masani ona afia ai le taʻitaʻi o le tuagai e tele ai na fua atu bo ova ia toe fua mana'o ai alui fo'i lalo ia ae o le mea sili na tāua o la ua matou o'o i ai ina ia matou iloa o la tausisia e matou le tulaga pe ona e le soifua malōlōina ia o le fautuaga fo'i lea pe ona e o te iloa o le tulaga e pe ona mafua ai le tulaga lea ia le tagata ia le tausia o lona soifua malōlōina ia uae o la lava i le tagata ia le tausiga
ina ia maua pele so ifua malolo ai aba li poti dia ele ai se anga ilal e anga ia ilunga lo olu tasi lo olu lua lo olu tolu lo olu fa ele fa pe fa ititi ia ai paulea ia a fai ole lava al fai lo te lo lava ole fa la wi lo tu langa pe ne ia fai fo na fai te tangata ma so longa le e muri al fa tai fo ele ya fo el presidio le foi vaenga ia onole nau pe ama fai la tu por kalame ia tau fa mai le vaenga e mo se la vole ole pi a nga ilol tangata no fo pe se no fo fa wila vo le fa atu tangata o ia sa o lo no fo wo tu sala o fai tau waso ia ai el fautuanga ia tau sisi ata to ma fai roi nisi tangata ia le mata utia te lo le me ole no fo ai a me sa le ngasa o fatunga ia paulo si fa so ni tu la manu telele Fiona Fontalai, a pe Fonotaga Palemene. Alo, right? Ia se tu lai mele, lo Fiona tele tu ngai. Lo Fiona ni Fontalai Malia tele sa una al sui le fa tu am vaiat. O manatu ole lipoti le nei. Ole lipoti ole va felo la. Ja, tele ye tono le committee le va faire la loi. Ole au mai no le tato vaenga le tonfitinga ole pour le National Kidney Foundation. O le tong fitia leo la tolo ngasi la to fatunga na mai le to sanga lua fe maleono o te manatua e to lua fo mai na tia tia le tato fale mai o te lo fa woni o mai lea o woni talia le nei tong fitinga i tono Samoa e tonga tā o mauti noi le ila titi fo le fast 4 miliona ta la le tau e faa ngai o iai o le tau fo na quote mai Australia o le tau fo na sa fatino ai ia le tong fitingo tātou tangata po tangata Amerika Samoa e fatu le tātou tong fitinga nei Samoa e to tolu tātou tangata mamai sa ngase ai o lo no fumau e New Zealand o New Zealand la sa e o tātou tangata mai taluai e le se tātou tong fitinga fai nei ave lol tangata e New Zealand e le to foi mai Samoa on fatolu on tonga fiti tangata ne tolu i tu la i le vaiaso. Iai nisi no mai. E sa mo ne il manatu fo i le no mai a fai whaavlave toi fo. E maua tua i New Zealand tonga fitinga. Iai o tātou tangata na maliliu. E le tūlanga le na e no taunu atu i New Zealand. E le valele ua oval time sa tau ona oil falmai ua uta ua mele ua matua mauti no le tulanga i mafuai le sa no ia i sui tātou tā mafa e mafuai a tele suka ia ua vavena i le vea a le vave tong fitia ia ua ena e ngāsinga seai a fai fo e te wha maoni. E umiana e soi fua le whapela a e maua ele. Ngase le ua wawenga oki. E i tātou ta isi tātou ngate na mawai luas fultau sanga. Alo ngā lulu e pēr. E iai le to ina sa i Samoa i Siamani. O lona grandfather sa i Samoa.
na tau mai a te au. E iwa su fitu tau sanga, o lon ta maa o tong fiti pēa e tong fitinga leo, o le ngase o whatungao. O lona wenga tau mai I, a whai lava e te whae tete, e mawhai ana umira soifua, ma o te manatu foi, o te ngā saunanga whapea, e whaaloto tele ia e lātou o ngase, e wawe ana o e tong fiti, pe a whapea ua te tawai. O le tulanga lea o te manatu, e tau o la mamla mai. A wae, na o ne tātou tala noai, ai tātou tele o murimuritai ai, e lea son o waluai. Whai lau tau talanga il whale mai. Ai anga ai ta mafte tau. O na taruai o na o ratu o vai me ai. Whai lau tala. O leo te vai atu. E tō tele tātou fo mai ai I. E nau I le tāwhio whinga o le tau mawha a le te tau. Ai o te talitonu. E umanei le laulaunga tātou woe. E whai le tātou tau mawhatanga. Nā mea ai le te tau, mea ai le te tau. E o le a tātou titilo iai. Au te le iloa. Na tuli ia lesi fombai ale au e se umma kekela iai. E vese e lotu le pona iloa. Na avele ku ikual ka vale ku lepa. O te o mai I le matu ofisa. Ai ve meila o ta vale o keke umma ia na vatu e whaiele ki. Le ikual ka vale o ki avelo e lau whaingalwa. E tau te mele tātou talano iai. Walua le ia saunuanga o talano e tau mafta tau. Alal tau mawhale tau mawhane o ka okal maanga ia. O le saka kapuwae lo lolo lenga ia kei. O lolo wenga. E tau hon tātou I me tātou talano ai. E le na al fola. E tau hoi ana tātou wolai. E whaim whatete inga I le whawhonga mai a Samoa. A o le tulanga I le whatinonga ngā ruanga lea e le pule o iei nei. Matua whaamalia inga mātou nā sesi ai. I le leo na whaafoina o le whalmai. Wa iai lava lana ia le lātou generator. A pēa la le whalmai. Ai o la le ia masini. A wā o le meo ia e pepeloa. E a whaina I lātou o la watu I le whalmai. O le mela lea e te tau na whatau tele. Tātou uma le ia tong fitinga nei. Mai o te matua na o la ngai lesia tātou Fonotaga. Il teimina ta si ai ia te tongi le fast ai le se ia te tongi le o le HRPP e whaipule le HRPP. E tātou si tanga ia whatau matu nei. Nau whautua I nai o le vai aso nei e a matai si tanga ia. Ma o te whautuaina le whale whamatoto. E a maina tō pepa saingi mai o kounga ka si I kou kokongi. Ma fola e tipi ese le lua se lau tā lai te miu me whaito warkele I o kokongi. Ma ave e vsoaswani I le tātou whalmai. E le teimina tō e mawai matutongi. Maleala. O kikiloko. E si akila o ia lau payslip. O la ia le deduction. Wa le vanga kipi mai le luafe male ono. E fai ma o mea lofa ia ile fale matoto. Al mela le se me ka o tele ia tato uma tonu le motole nei. Le au mai o le afo yo pepa ia fa matoto fa ta milo ia tato. Kipi e saingi ngai kupe mai ka kukongi. E ave sosang iai I le whalemai o wha matoto. Ai o te teletono. E le mawhai nga suia I a ka mawha. Pe ale a mata mai e kalesia. I whai I ainga ngai whai e kalesia. Ale a mata mea I a tai o e kalesia. Ka o ke whiwai pe pesa ngai mea.
le mfensuia kai ekalesia e sauninga fa le lotu fa ekalesia ia fa pe fo ima tai onu ka ofi ia lei ta bafa se ta to faia ia nto i titi ele tangata e ngase e tono tato no la fenga fo talai ia si o te bachara la tato tau Alo. Tauno. Mole tato tau puai alo afono. Ya, faftalo Tulai male suyo. Palata no mutas. Tailo fiunga faftalo mala vandoa ia fataro fatfo ilo fiunga ia fape foile. Tai el malo fape foile moto fono nei. Ya, fi fai fo sao tu sai fo mal tau pu. Forsia nei tu la laso. E momona molile ngang faftaile komiti fo ia mesfo te fono na ato fa o mayele ele lipoti ne winga lava i fa mai le yo fatunga au tiptilo yeimo wawa ile lipoti ne ele komiti e winga mta opunde e fodinga mai ma tele lava le tulanga leo o ni polo kalame mo le fai titi o le fa mai le ole o le fatuka o no o atuai il fa mama o titi lo tu foi le situ eser te leo se lengio o tu pel malo man tanga le ngolo walu il fatino ino po kalame nei tau sanga lenga te at nei na fam tu mai fo ye em tanga le ngal te furu wa fei I fonu fa vai la to te sa ia in por kalame fai tonu o tu malo mo fai ti tia la voli o por kalame ne le pe o sa wa ilungo fa tuanga mo mo le e o foi lai I le tu langa le o le fa malo sia fo iole o le toingo fo la ainga le ia fai ti tia la tu langa le o le fa mai le ai wa ai e terminei e lo fai ti tia tangata o lo mo fa mai le o le fatunga o male mana ma o atuai le fa ma ele ngate ye ma tutua ai le melo ye pe o va tu sa sa o le alo tu planga de wa fiel fa mai le lo malatu ile ele se malatu o le fisile tu lai mai ma foi sia oi foi ma foi ia e ma foi tanga tai ele le tonga to silong soi fo malo loi o le lona lua e ma foi ia tatou nei o tai o malo ele e sistemi no fa ma foi no fa ia to tai o ka kongi kai le ma foi o ke mangkuanga le ia le kausanga len kia gifo fo chaka ko kalango wai fo I kulanga le o me ka mafa len ka ko kalango wai fo ka ko wa wa fo chi kulo wai le sika ya ngai mo me pa ma mo ia la mai ka sin nga ka mafa le la mai pa fo sia pa ko ngi le se fo kwanga ya la ko ngi o la mai ia le o lo ngi e ka ofi o le ai o mai ale mo ai o se lengia ale o fai oloa male o fai business ale mo ba ye ka ko mare kelo isi me ai me ka uma falo lolo ye au mai ye o le ya se pe ye foringa fonga le ngam ka ko kala ngo ai ko mo ko ngai ngai fa leo ale ya mas ko fiki o fai ngai ka fi ai olo ngai au mai ko ngor ka ko le ma fu ai o fa kele fa mai le o le ko ko mo lunga mar suka wa me yo fa mai e ma fu mai lavo me ka mafa pe kulanga nga de wo kala mo ko fu ngari I de kulanga pe o nga ia le kekele ke lo fa mai ni ke o nga ma fu me o me nge o me ka mafa ya wa kikira ku yai sa fa ka ingai aka ko wa ai o ka fa male o ke sa wa ai sa ngo fa ma fu sia na nga pokor sa nga ka mafai me ai ka mafai ka selong so fo malolo ai alu la mai me ai me ai ngai ma ba ye ka ko
ai mau wai ang kopi pio se mengaku ngam so wa kilo nga yer kulang ole ma fu ai nga kelen fa mai di ko ka ko ngu au sau fa kuanga ya ila ko lo pulea ya komiki ge lo la me yo ro ko ka ko ngu si lang ir kulang ale me o ma mo lo ye la mai ma kulang fa pe nga wa ko fa ku o le ale lo wa o le ar ka nga ka fa pe mai o la ko si long so fo maro lo inga ai fa ai ku le ma ngai o ka ngol ma mo lo le e ko singa e long ma fo fa no ma ka ma fa ye pe so ma ku ngai lo fi fo talai ai hu se sao ni tu ma lo ya mo le ka upu au ka ku ka ngoi nga ni fiafi I kulang al fa mai lo le fa tu na ya on ni ka ku lo fi ma pe foi le mau ta dei alo sao no tu me su repata tu pa lung Faftai o fiongale fonftalai mo le vanoa le fa top atu se manatu nei sunga fono o foi tuanga le li poti al committee le ai pia nga ila va tulanga le ile fa mai na le o fono fa vai e pia se kula fo le ka penga ngangi fenga fa vai malu pui ai le malu le ku mai ya fianga ia o fa mai o le fa ngau o vinga o le nga ile ai kula fo le malu pui ia po le prevention o vinga o fenga fa vai masangia ia o le was kele ia sa wanga ma kalainga e ma fu la wa I me ka umafa le tatau ia kulanga le fo ile ai ei se sangwanga e piore ye le se fa kai kai nga fo ile la lo se si sa ave ma ko vanga a America Samoa pe sa winga sa fa ngai Samoa sa ngoi mele ai me ka me ai me fu le le nga ngai Samoa pio vi inga kele me ai fa poiponga kele me ai moliu makulanga fa penga io nga fiare por arka unka ia le lola io kulanga nga io fi mai la mali mal kulanga le o fenga fa vai le ia o lo fa penga nga kele me ai ia kele vi inga ia kele fu mo fa ma io le la fi ai pe io se kulanga le va koi lo mo winga o fenga fa vai mai fongo fa vai e se manga ku pi mai fa la kele me se ko miki kinga ku mama wa pi ko kele aku va nga lo fongo fa vai ia ma pio la ko vuile e ngafa ma le loko I fali ka usinga o alom fa ngau e misvo ainga ia misi nga senga o me ai e tau wai mode so I fo malo loinga inga ia au mai vuile le ko ia fa penga o nga ka penga ingi fa fa vai ma kulanga u fa penga e lango inga fo e ngai sunga fongo ngisi o finga ngalo e ka unga o kilo ka ko fa malo ia ka ko la mua ka solo mua ile kulanga le ore au ko au maia ia me ai e fa kupula ia mai ngai le o ka ua ngisi o sui fai pule ia le pa uma moe mai sa o le o fa kai ka ia fu fa ka ia ka ke fiu e su se au ngasi ia ma o ke loa o le wa nga I ka ngaka o nga fa pepi ka ngo fie ia longa winga o le au ko fai ka ko le kulanga foile ia u ko ave ka ko le fe o ia ila ka ko fai nga fa vai ma mea ia o la umai ko ngisho ka ko ku o ke lo fo yor kulanga le ai ka ngo ka la mua I ka ko fai nga malo ia me se fo mo ko ngei I de nga kai ko o ainga ia me se fo yo afio anga mai ku malo ia I fai nga ai ki kele fo ie e fo ngi so fingalo e mai sio e kalesia ma kulanga fa penga I wa ka ke vai ai e kasi se ipumbe ai I re kai uma ia ape o kulanga nga ia pe ka wile nga fo ile ka mo fai ai e fa o nga ia fa lo ia e leilo ia ola e ingi ma di mai ai kulanga ia o afianga ia ma o le la wa ele fa kuanga le komiki ia ma o ke lango inga ma fa kuanga ia e kaua ke le se sa o le afo komiki tu matina o pe o la ko le pikola au me se lava kulanga ka usinga ore so I fu malo loinga I ko ainga
Ia wa malu pui mai ia lo fanga ma ko ai. Yo ke lo la fa penga fa la ukele a kuingu. Ia mai se ore ku malo ma le malu la ku. Ko le sifa kuanga le ai ka ko fa la wiloa. Ia o ke loa o le mea masangi ale o lo kam fai fo ka kom ka ngaluenga so fo malo loinga. Ia fai fa la wiloa fo ilele. Ma ia kam fai fo ilele ia nga wai ia finga ngalo le aku. O le au ia ingi si o finga ngalo e fa pe ki e lo fo fa makoko. Ia pe wa maka fai ka waso. Ia ko mo si kulanga nga fo ilele ai le umbai fo ile kam fai pe e fa maro si au ia ila ko mo le mai. Ia a e kau mwhai e kau sisi, ia ngisi ia inga ma kau si perso i fo maro loa. Ia roko winga e wha au e koe ke reaku ngisi kau sanga e mawhai a o mwha maro koko. Ia aro wha penga nga maua pea ia le maalosi e wha au e wha au mga luenga. Ia nga i maila se wha mkalanga le kulanga lea ua o le mawhai loa le prevention lea. O ka koa nga ilola le kiwa o le ua wha mamare koko. Ko ngolo maua ingisi fo yo ka ko fo kanga kaluai ya sa ka mo fa ngai ku malo o ko akere fo yo ngisi yo sui yo ngai ku malo yo ngo fo maua ya pia o ngole mga o mi o au nganga le yo le fa ngau sa vari mai kwa fa isi mamau ile nga kai le o kele ya mbanga o ngai fa kingo ya maua kele ngo fo maua ingisi o la ko ai ngai ya pia ia maua i fo la le afianga fo ile le a ko le skala palo ka le ngo fo ngi o le fa la le skala ikua ia ngo le o kele o le residence ia la o tikai ia o le ale o vai kele ia o fo anga ia ngei ia e o le kulanga sa ka fai pe ma fai nga wa le lai ku sa ia kele ku malo la la kala ka ki ai ia ri paka ku pai lu ri ku pai la lo le pa lo ko fanga ia nga ia ngei le malo le ku ia ro fa pe nga a fia i le fo i ngase ie fa nga pe fa pe o le wa ie se ka pe nga ale mkanga luenga wa le sa ka u fo i lo ie se mo pa fo le e fa nga ie fa nga ia ku i kuā mo le va yaso ie fa solo mai la ie pe fa pe u ka mo mau ia pienge ie nga i mai ai le malu sio ka ku ku ie o lo ala lampa pa ie ile ka fo ka ko mo ku nge upolu ia o ngai kulanga nga o pe ka fa ko ise le o ngei usunga fongo mangu ya kele ia fa kai fu komiki la ko dipoki ia mai se o le ulenga mo mkanga luenga o ngafa ia mo ka ko fa mai lo fa nga ni nga fa tai ia tamo ia no leo tato tu la tato temi manawa tu so le lafo ia me leo te tapalo fionga tu mate parmia mo le lafo. Whaftai e lau whionga i le whongwhitalai ma ua mai tauina ua toe 5 minute o na au lia leo le afo 5 ma le pasi ai le tātou blafo e whaamutai a ngā duenga o lo whaangasoro nei. Ma e sa whono le komite o ngā duenga o le mauter nei le tai au e matai tuwina i a whaangasoronga o tātou ngā duenga ma o le tele o ngā duenga ia le awo tau silisila whaafonga ua mwhai ona whaanga solo. Ai peita i le whaatulanga ina fo i o taimi ia ma apanunga mai o vaenga ese o le mauta. O le ena i eise manatu a tātou aulia mai loa le taimi lea. O na whailoa lea o le lafo mai o le la awo o atu iai. E talia umaloa ia li poti a komiti ma talia na malo e pei ona whaamawina ia tātou pepa o ngā luenga o le anganga ia o le tele o tātou li poti ia ua whaisina matua ma ua whaangasolo fo i le whaatinonga o ngā luenga e mta ngā luenga mpulenga ese ma o lea e pia tuli loa ia le tūlanga o le o mai o li poti i le taimi tāle whea ngai ai mai se le ilo ina e le mauta le nei e tua i le ngaluenga tele a tai fono ma komiti o le Palemene
mai o le manatu le nā I lau fionga I le whangawhitalai, le mamalu fo'i o le tātou Palemene. O le meta awa I le pāsia I tātou, o le ipoti a komiti e totoe, matali ala malo, e whaamaumauina I whaamaumaunga a le Palemene. Mai mwhai lava ona tātou toe fo'i ai pe a mo mia. O le ala, o te tūra I atu ai man whaaloalo. Ina whaautangia, ma whaamaonia umali poti a komiti wha Palemene, whaatasi matali ala malo, sa whaatulanga moa tātou ilo I longa, e pei ona whaamauina I le pepa o ngā luenga. Kalua e le fionga I minsta tupe whapea, le fionga I minsta o ngā luenga teli. Siri pola whaamaunia lafo, e whina ngaro e sao no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, le ua whaamaunia lafo, ma ua mai e fo I mātato ngā luenga, sa whaatulanga. Ua whaafonga manino le pai o Palemene le nganga o le lafo, na sao no iai le tumatai Palemia, ia ua mo mia fo le tangfia le tato mauta o li poti au pito la tamai. Ina ia mwhai o na ilo loina, ma talno ina ngā luenga o tausanga whal tupe au pito la tamai, ma whaatinonga o lo wha ngā solo le malo I le teminei. Ia me leo te pautua ina ia fionga te fono, ma suis fono o tato komiti wha Palemene, na ia lolofa ma haver wha mua I le ilo loina, o tato li poti la tamai, o wha se atu mo le ilo loina, ma wawe li poti mai mo le talno ina le Palemene. Ia, e veia ne ava noa e wha leo aise, wha aftai e whangwhitalai, I pa ia usunga fono uma o tato Palemene. Wha malolo fono nei aso, e wha pefo I nei lua vai aso. Wha aftai mo sa unwanga sa soa al tato ngā ruenga. O le whatinonga leo le tato mtawhaioi, mātai tū, le vāna nufuai, ma le purenga whatonu. Ia, malo wha aftai, tato lava o auna lea ngā, tūlouna ngana, ia whai ma viinga o le atua, ni ngā ruenga o le leo no tato whai. O a foi ni whaatiata mai sa PCL tato ngā ruenga nei lua vai aso, ia tautoia I nei, I o tato maua le whaamangaroai. Lea fos whare tonu, o le whangwhitalai te inga o tato taurumanga, ia lo whangia ma whaamangalo, whaatai atu tapo inga whaurunga mtanga ruenga, la tonto mo te tato malo, ia malo on sai, whaatai mo le au unanga lango lo whaau au pea, mo le Palemene ma le tato malo, whaamanuia le tuai whaiva mtiute, ua tofia ai mo le tautuaino o le atunu. Sa moa ma lau whaafonga tapo mai, e utafa e fia, e mamori atu le whaaftaitele al Palemene. Ma lo tapo ai whaaftaitalo, whaiei ana maua le sosoani mo lau Palemene, ma tau tatalo pea, ina ia tu mau pea le lofa, ma le whaamanuianga le atua isi o tato atunu. Au nanga e se uma o lo tautua I le ao ma le pō, mo le tautuaina Fonotaga Palemene, e mamori atu le whaaftai, ia ngale leile atua, whaamanuia I tofi ma tiute ua wala au ina ai. Ua whaamaonia le lafo, ma o le taunu unga fo le nao le tātou ngā ruenga, mo le nei masina. Ai tātou te rei tol pō, te tausangatu le suisfono mo analofin mo lua, lau sunga le awao sosan sinia, te sao nia tātou tatalo e whai uel tātou fono. Tātou talo. Le atua pa I aero mātou ta māu le langi. Le atua lava la o fio e au meu malama. O wao la o fio na e whaia meu malama. E sili ese lo wolofa e mātangu fia au whainga. Sa mātou sa ili la o fio ma fesili atu I lo wolofa ma lo wanga lelei. I le tae au ina sei to ia I mātou e ala I lo wolofa ma lo fisosoani mai. Le rie whaafitai wa whaalia I le whai ungo le nei aso ma mātou whi au. Whaafitai lo mātou ta mā I lo whaatasi mai ma lo tautoruaina I mātou. Tai tai o lo atunu. Le mātou ngā ruenga E mātou te taritonu.
sa e mua au ma muri au sa e lotolotoi ma e whaatonu wholau I mea uma I o mātou langona ma o mātou manatu le li e wai u mea uma o mātou langona le anganga wha maualara awa o manuia I le mātou whalongo manuia le mātou vai a o ia le nei palemene tama wai le nei atunu wai nei au auna mātou wai manatu mai ai e whauta le ali e lo wolofa e moni lava o lo wolofa e siri lava lea ngā luenga sa whita atunga iai tai o lo atunu a wale fono whatonu ia lātou tali o ngā luenga tai fono ma komiti SS le palemene ma le fōwhetalai le li e a whai wale lei ma tonu a wātoa toa a watu ia e whai ma taulanga e vi ai lo suafa a whitai le tua le tapo inga Samoa a whitai ala o whiau ma ngā luenga whianga iai lo watunu a wase manuia o sio mātou watunu o la mātou tu ua le menei la mātou taitasi ma fau iatu le tangata I lona ainga lona nuu ai mai se fau o nisi o whiau ma ngā luenga e wha wau a wale nei e fiafi ma le nei vai asu manuia le tua ia Samoa manuia I mātou umalava e o ai na ia mātou whanau awani o mātou aleu awani o mātou whale tonu le li e lau sile whangata mangalo le nei palemene mangalo I mātou lau whanau awai le mawhailawa le li e o na mātou sosola pe mātou tō ese ma lau sile whangata mātou te tau tino lava le ai lava le ali e so mātou o mia tonu e le iso mātou a tō toi o numa a o mātou wha mawanalo ma whātou ese e ala le maliu ma le tōtu pa ia Jesu Karisto o le na maliu ti ngā e whaali ai le alofa wā tō tō lau o fio ina iola ma ia māngalo ai mātou tū mau lau o fio lo lava viinga wha manuina lo suafa ma malu e wha vavau lava Amen. Alo, whawhitai. O te whasisilatu a tolponeta o manga al whono awhi tu la whono, te e uria le asolua. Asolua sfuru 5 Februari, lua o lua 5, I le tu la iwa tol sfuru tai au. Kaya. Puipuinga o le fulu masani. Pe a whai wa e a fia ia unga le fulu masani. E whautuaina ne whaatinoina o puipuinga nei. Pupuni lo fofonga pe a tale pe mawhatua. Fufulu mama lima I taimi uma. Whai lo tali fofonga I taimi uma e puipuia mai ai isi tangata. Ia e nofo I le fale ma ia lava le malo lo. Tau mamao mai nofo anga tumutumu. E vavei le pipisi al fulu. Ta ofi le whanau mai le aonga pe a whai ualia e ni aonga al fulu. Tau mawhatatau ma ia tele le vai e tau mafa. Inu ni fuala au mea tinga pe a fiva pe tinga le ulu. Mo le whanau